TV West yahika mwanya ogwo gushunga inenikorero lya Coca-Cola aho twashanga bariyo nibashukitaka okwita ekisharara kandi ekichweka nico kimwe bakizitira amabati ahandi twashanga greda zahereze kutema omufureje gwo kurabamwa amaizi okwenda ngu ekisharara kyome batandike kwombeka gye. Bonnet ashobya Karusya speaker wa Mbarara City nagira ngu omwanya ogu n'ekisharara ekirikukwata amaizi gona agaruka urugo mu town ya Mbarara kandi ngu council tekahinguzaga plan y'abantu aba okutandika kwombeka kuza kunama nyonka speaker mpaka tumanyire abantu abajyana abarikwenda kwibita keri neba kandi bo kabashema kwamba leta plan zabo mu council katutakazirebere bone bakombeka ho bata ningashi na wanosuka itaka maramu omwanya nkogo osema kuba ine recommendation ya council okurgomo mu environment hate ejo tibiyete bajini ne ya environment district bajini ne ya national bajini hate chemukuna okurijira abihandiko ebitwatunga nibyoreka ngu kampuni eriyo negezaho kwombeka icundiro lya Majita ne ya Starbucks International Limited kandi ekatunga ekyapa kya rizi eky'emyaka 99 ebiro 24 by'okwa kabiri 2023 eranze nari muri kiko ne bagamba nti orders zava waguru zizava wansi ekitegeeza zava waguru ne bagamba nti abo balina kuzimbawo naye ffe nga ffe abananyiri kitundu bwe bazimbawo amazzi ago ne bagazimbira nga bwora bannakivubo ffe amazzi gagenda kuba gagenda bulungi naffe nga tulina mu kye tufuna kubanga amazzi edda gajjanga ne gatukuba wano mu maaso kati ekitaliiwo buli mazzi kubanga twateekako akafureji. Brazio cha bwisho meya wa Mbarara City North Division nagira ngu akagezaho kuzubira babere nibatandika kusimba enkondo konke bintu byamukizamani kunkanka tangara munonga kandi nakura nawo namani kumwe bemizi banyuma y'umudakika nce munonga kubuza tabukraka wanje kungira ngo bamudirire simu abantu babarice batabateganisa abo kuba bine connection zina offices z'ahiburu mbenu tukiyo tuyobuzani tunkabebembeza offices z'ahiburu izuku influencing Mbarara City Council ukora ibintu bitashikire nk'ibyo niziha kumbere byaho nayicura aba Starbucks bayine clearance ya nemo clearance yegera ko bagira ngo bayigure ekifurije cyango enyuma ya project yabo kibase kutwara amaizi mbwenuka department technical hato kucyakariza kwanje bikuba kugumira ase abirebe sitekira kahabwa Mbarara City nagira ngu nabe mikono yabe komere habwo kuba Starbucks bakatunga ecyapa. I don't know which plans, but we have not approved any plan for those areas, those places, those who are filling the soil. But legally, it's a bit constrained in our hands, because if someone has a land title and according to our plan, you cannot stop someone from developing his land. Jekoni yasumsingwire omukugu eby'obuhangwa nawatire mutoki ahakaba karukubasa kubarukaho omwanya ogwe gwaheza kwombekwamu. Like that Biafra Makenke Rwentondo stream, it should be set aside such that the construction that increased stormwater and surface runoff could infiltrate and check the flooding potential downstream. So once the green belts are blocked, that means that water will not have a path. Starbucks International Limited n'ekitongore ekiriguza Majita okurwa muri Kenya kandi eki kina amataji mingi omahanga ga East Africa gona. Abwa TV West and Adolf Firek.